اقدر اتطور. يعني ايه اتطور؟ يعني النهارده لو فتحت محل صغير بكره يبقى عندي ازاي شركه، لكن ما افضلش جوه المحل الصغير. ده طبعا لازم يبقى فيه طموح، ولازم طبعا تبقى حاطط لنفسك ان انت عاوز تكبر. لكن في الكفه الاخرى لو حسيت ان هو اصلا ده يا دوب يا رب المحل يشتغل مش يبقى شركه، فاذا الموضوع ده ايه؟ معروفه جدا انه مش قوي، مش دائم او مش مستمر، فبالتالي انت هتلجأ للكفه الثانيه. بس هو دي بكل بساطه بتختارها بالطريقه دي. اما الحاجه الثانيه اللي احنا بنتكلم فيها، لا، اللي هي اللي بيشتغل حاجه معينه وبيسيبها وبيغير مجاله، دي بتبقى ناتجه عن ايه؟ هل ناتجه على انه فشل في المجال الاولاني ولا عن حبه للمجال الثاني؟ لا، هي ممكن تكون ناتجه على انه مش لاقي نفسه مثلا. يعني انا ما لقيتش نفسي في مجال، مش شرط